Jisu Kristo kami yang pa arwaya, kapeja pa pinu mehempe, kai pa asansa, nem pa lukomo ngunum jala selo aloni dimi bidu, selo ngunu Luke chapter 18 verse 27 sim kakasa, so ludo Jesus reply, what is impossible with man is possible with God. So ngunumi Jisu Kristo hala lukodo, numi na ngunumi umulake kumale numi pinu muladuke halut lado. Hosa ka verse mi helala lalango testimony ko ne lukonando. Bilo 2014 no apar siang okla 11 years hime ko ne mi admit mutola hempa serious la done heart problem la mo pas sajari mukala la success lampa do tola aba mo he no hencha ko la ngunumi allo ngem pon mala we prayer mo bi kema biwa lekin ngo non Christian helu tola ma Christian sejal non Christian sejal ngunu prayer mo bi duke ato so helu la awang klemo lukola hum kan akiali susu paro pacu mengkate hoi ma ho doktor tare operation makabone hoi ma pasido aposikas guk ma pasijato kla doku kosis ngo Christian misu henje sedokune halu tola ngunu lukola pineka melama ni nyimake pinim henje tote halu la alo so priar mo biangkle aro konsidaro pon mula manunu bulyo priar mangkle sio ichi ayadoku halalu tola hara alo e mubi ke mabio alut la aro konsidaro harabola hara un priar mubi la tampa nunu amiod melo do chi alim priar aro priar mubi la mutol mukle ho second sajari mi doktor atang hara mu second sajari mula kula la aro kapa alo kontu dot kula ICU admit mutola done haka dolyo ngunu aloe abula priar muchilala nurse atami request makle mi atam anu akne ma hojalopa sekami usi basikun make priar makabitote halune hongun priar mo bitela limla dokla ngun ka biarar imbasen kone masa kami kur basikun mako ulutla ngomom lula pinika mulama ne selojala hang nyimake kalyadaya basike noke mo ka khud ka agong ke ngunu lunin tapake noke halang oluk le biadar mo cik cikada adula mabasikun masko lune hojije paje ngunu anyarom priar mo biangkle heka alo kontu doknemi 2 hafta sapta apta rokla momi ICU kla general wado release mulingku और जनरल वार्ड दो ngunu kra kala priar mo bikele non din no mo sejatokla ka do kuna atau barila ngunumi khud agung lurila mo de gotango deriku hemi kala la haka biadar mo siko basikut makolune mo tare pinimi kam kan henje mana hokla mo tare refinery la henje ho paso ngunumi halalu ko pamudo Jisu Kristo pujo netampa na nurse ata masih basikun make halalu nene haka biadar ko ne basikun make lalu nene miu pa henju pa la mulake mal hendo ho jalopa pinika mulama ne lima seka testimoni okla pe kai pangun kapato ho pa ngunu siksok la tag kendo huna selo heroin kala aci ela hongwao jalo problem la ma sok la ngoling la kudema hala yila done pinu mehenje to hosika burst ka dwara pinu yankin doke pinu yala la heroin ka aci enim tare pinu lao bikin oke honuna ngora duh kosto dola masih ko hoila kudema henumite pinu lenda khuli bikin oke hopa mula jami seka bars ngunum pinu seka bars okla pinu ngunum haro lupa doke nunu miwa tu kai sapo hoi kun mal henjalo ji kun ngekala oke done ho ngeka melama ni nyimake la pinu ludoke ho mula semiem pa etagesa pinu lo yang ko dupa pinu lo arwai do ko dupa Melaja mi pinu yang kinco, pinu arwai do kinco. Amen.